Masepala wa Ditsobotla ke o mongwe wa dimasepala tseo di sa diragatsang sentle. Baahi ba re ga ba makatswe ke go sa romelwa ga dipegelo tsa ka moo masepala o dirisitsang matlole ka teng. Ba re thebolelo ya ditirelo ke e bokoa. Masepala wa rona wa re feila dipothole mo ditseleng, metsi ke mathata, di-dustbin, di-sewage ha di bereki. Each and every time ya o feta matlakala tse ka toropo. There's nothing se le gore masepala wa se dira. Makoko a dipolotiki kwa khanseleng ya masepala a re ga makatswe ke diphitlhelelo tsa moruni kakaretso. That's the normal course of action in Ditsobotla for the past couple of years. Di masepala tse gantsi di etelelwang pele ke mokgatlho wa agency go bonagetse mo makgetong a fetileng le mo themeng tse di fetileng gore ga gona maikalelo a go bona tokafatso ya matlole. Moruni kakaretso gana ne ya pegelo ga gage ne re sa makale ka gore a itse gore gona le bosenyi bo bontsi bo bo diragetseng mo masepaleng wa Ditsobotla. If re ka kreya batho ba relevant ba bana le qualification ba tsena mo di-spacing tse di leng teng, we can get a good report. Ga ba gare lefapha la dipuso selehae la re pego ya moruni kakaretso ya gore masepala ga wa romela dipegelo tse di maleba e bontsha fa masepala sa sala morago ditshitshinyo tse di fetileng tsa boruni. It is very regretful that the municipality has once again received a disclaimer audit outcome for the 2020-2021 financial year. This is actually attributed to the failure by the municipality to address issues raised by the Auditor General. Post-audit action plan was not fully implemented. Lefapha la re le tla gagamatsa manane ya go netefatsa fa boruni jwa masepala bo tokafala. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Lichtenburg.